terus komen ini. Kecil nih lo kan, Oh, are. ngomong Tenar wak nih. ya min hasil ende, kan malah ende min hasil. Kan benar karena yang dijualkan dong si orang Kacak bedigat. Nyar diawe. Yo kelis bet. Nyar diawe. nggak mau bujuk kain cemburu dia lah. Tahu tu dia. Ang paling galing ang sabi sa kayo.